Tariki enye z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 leta ya Iran igaragaje neza cyane ko itaraza kwihangana leta zimwe za Amerika ubwato bwabo bwiza bazanye mu kigo cya Persi ndetse n'imbaraga za gisirikari bazanye mu kigo cya Persi nizo zigiye guhura n'uva gusenya irimbuka isekiza ndetse n'intambara itoroshye. Nizo Iran yemeje neza ko kuri ubu ngubu igiye gukora icyo yita igitero cy'uruhurirane rukomeye cyane ku bwato bwa leta zimwe za Amerika ndetse ku bwato bwinshi bwa leta zimwe za Amerika muri Asia rwo hagati bagiye kuburoha. Ni imvugo imaze igihe kinini cyane bayivuga, ariko bongeyemo agafu bavuga ko noneho bahagurukanye imbaraga za nyazo na za misile zikomeye. Ni nyuma y'uko leta zimwe za Amerika nazo zigize gutya zikihaganya amatugunguru ngo bagiye kutangira kurasa mu kigobe cy'abaperesi bari kubite mu muhora wa Hormuz. Ubwato bwa Iran bwose bugiye gushinjurwa. Nicyo leta zimwe za Amerika yavuze ko igiye gutangira none ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu ku munsi wo kwa mbere kizwe nka Project Freedom. Bagomba gutuma ubwato bwose buturuka mu kigo cya Persi butambuka nta rutangira. Iyi nkumiriza ya leta Iran cyangwa se ukukurinda inzara Hormuz kwa leta Iran kugomba guhagarikwa. Ubwato bwose bw'abanyamerika, bw'abanyayisraeli, abanyaburayi bugomba gutambuka mu nzira ya Hormuz nta kibazo bufite, nta kibazo buhuye navyo. Nicyo leta zimwe za Amerika yemeje yuko Iran igomba kubyumva neza. Project Freedom ni gahunda ndende ifite uburyo bukomeye cyane bwo gukumiriza. Nyamara nyuma ko yatangije nazo batangaje amagambo gutangiza Project Freedom, Iran igize gutyo batunguza umuriro ubwato bumwe bwa leta zimwe za Amerika mu mazi yo mu kigobe cya Oman usatira ikigobe cya Hormuz cy'abasinza ya Hormuz. Bagize gutya bagaragarizamo icyo bashoboye. Ndavuga abanya-Iran berekana imbaraga zasanzwe. Ubwato bwa leta zimwe za Amerika barabwibasira. Abenshi babyumvisha ifata impungenge bati nimba ari ikintu gikomeye cyane ni iki ngiki Iran ikoze, kandi ikintu gishobora kuzana akaga gakomeye muri iyi ntambara no gutuma kwihangana kwa leta zimwe za Amerika guhagarara. Ni iki cyemezo Iran ikoze iki? Ndaje mbikubwire. Urundi ruhande Hezbollah ihanganye na Isirayeli, ibwe Isirayeli ngo olingate muzange cyangwa se muzemere ngo igihe cyo kurimbuka kwa Isirayeli kirageze, kandi ntabwo Hezbollah ikeneye intwaro z'Abarusiya kugira ngo bakunde bakore neza. Ishwi ibyo kuvuga ngo bakeneye inkunga, kubaha umusaidizi kujya ku rugamba bitware neza, ibyo ngibyo byo mubyiganize. Hezbollah ngiri ifite ubushobozi bwose bwo kurwana iminsi gahinduriza indi kaza. Ububiko bwo munsi y'ubutaka icyo twakita nka underground city, umujyi wo munsi y'ubutaka wuzuyemo za misile, drones ndetse n'ibikoreshwa mu kurasa za misile byagaragajwe na Hezbollah. Tumenyereye cyane ibikorwa nk'ibyo bigaragazwa na Iran. Hezbollah no yerekanye ko ifite ibikoresho byinshi uruhumbirajana ngo byose irimo gukora nko gutogonjora ihera ariko uturutse inyuma, cyangwa se reka twivugira ifi. Rero birumvikana ko leta ya Iran ngo nubwo itatanga inkunga kimwe n'Abarusiya kuri Hezbollah ikoresha ifite yabikoresha by'igihe kinini kurimbagura ibisasu, ibifaro, abasirikari ba Isirayeli ikubita hasi ntacyo yitayeho. Reka nze byose tubijyemo kamwe ku kandi nta na kimwe dusize inyuma uko biri kuvugwa. Jewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tujyane ku musozo. Ikaze kuri mwese. Nunyemerera ndahera ahangaha kuri isomo cyangwa se ubu butumwa butababarira Iran yatanze hereza leta zimwe za Amerika babwira ngo mwitegure ibyago biremereye biraje. Mumenye neza ko Iran IRGC bari tayari gutangiza urugamba rw'imbimbiko. Iran yatanze umuburo ukomeye kurusha indi yose kuri leta zimwe za Amerika. Mujyanama mukuru mu bya gisirikare n'umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei ubu yatanze ubutumwa buteye ubwoba avuga ko agiye guhindura uburyo bukomeye arasa ubwato bwa leta zimwe za Amerika akabuzira ukuzimu gutwika. Ubutumwa butunguranye buje mu gihe umwuka mubi hagati ya Washington na Tehran wongeye kwiyongera nyuma y'ifatwa ry'ubwato bw'intambara. Ibiganiro byo guhagarika imirwano byaranze ndetse intambara ikomeye yamaze guhindura imiterere ya kano karere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byagenze gute cyangwa se byahereye kuki?
Mohsen Reza, umujyanama mukuru mu bya gisirikari akaba n'umuntu ukomeye mu nzego z'umutekano za Iran, yibasiye mu buryo butaziguye ubutegetsi bw'ingabo za Amerika zo mu mazi. Yavuze ko leta z'ubumwe za Amerika ari zo mashini zonyine zitwara indege ubu ngubu bafite z'imikara karere, izindi zose zagizwe ubushwangi. Hanyuma ahita ashyuza y'iterabwoba. Reza yaburiye ko ubushobozi bwa Iran bwo guhangana n'abajura cyangwa se n'izi carriers, ubwato bunini butwara indege bwa gisirikari, babufite kandi bahangana n'amato yose ya leta z'ubumwe za Amerika. Yabwiye Washington gutegura ngiririmbi ry'abatwara ubu bwato abasara benshi ngo nibategure irimbi rinini. Yanavuze ku bisigazwa by'ubwato bwa leta z'ubumwe za Amerika bizasigara mu gice cy'amazi nk'uko indege yabo yasigaje ibisigazwa isivihane. Avuga ko ibyangiritse ku rugamba byasize ikimenyetso cy'uko Iran ishobora kwihorera iyo bibaye ngombwa. Imvugo yari ikayishye kandi yayitanze ku bushake. Yagenewe koherezwa ubutumwa cyangwa se yagenewe nk'ubutumwa ubwo ugomba guhabwa Donald Trump n'ubutegetsi bwe, yuko uburyo bwo kurwanira muri kariya karere butazakunda kuri leta z'ubumwe za Amerika. Ahubwo Amerika igiye guhura n'ishyano riremereye nyuma y'icyemezo yafashe cyo gushyira inkumirizi zabo mu mazi ndetse na nyuma gupanga urugamba ruremereye kuri Iran. Reza yongera gushimangira cyane ko Iran izi neza uburyo bw'imikorere kandi izi neza abo ihanganye nabo. Iran yongera kugaragaza ko mu gihe leta z'ubumwe za Amerika zaba zikomeje gukora ibikorwa ariko bitanyuze mu mucyo, Iran yo itazatindiganya kugishyiraho ibisubizo. Ni mu gihugu z'Abarabu bimwe na bimwe zatangiye kugira ubwoba bw'ibisubizo bishobora guturuka kuri Iran, byaba ibisubizo bigoye kandi ibisubizo bikomeye byaba byazanye n'urupfu ku rwego rukomeye. Ari nabo bamwe bavuga bati leta z'ubumwe za Amerika nigenze make. Tukivuga kuri ibyo ngibyo bijyanye n'imbaraga za Iran bari gushyira muri iyi ntambara, nyuma y'amasaha make Perezida wa Leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje ko hagiye gutangizwa igikorwa kiremereye cyane kuri Iran, igikorwa cyo gukotsora ndetse no kurimbura Iran. Ibyo yegeze bagiye kuyiha isomo ridasanzwe bayemeze. Nyuma y'amagambo yaramaze gutangazwa na Donald Trump ko agiye gushyirwaho icyiswe operation yo kubohora agace ni Project Freedom, yo kubohora amata afungiwe ngo mu muhora wa Hormuz. Ingabo zigana mu mazi za Iran nazo zahise zikora igikorwa gikomeye nk'uko First News ibitangaza, ni First News Agency. Ingabo zigana mu mazi za Iran RGC Navy zagaritse ubwato mu buryo butunguranye. Itangazamakuru ryo muri Iran ryavuze ko ubwato bwafatiriwe kugira ngo busuzumwe mu nyandiko zabwo. Gusa kimwe mu bikorwa bisanzwe byo kugenzura muri aka gace ka Hormuz bikorwa mu buryo bukomeye kandi hakoreshejwe amato anyaruka ya gisirikari, uburyo nyine bigaragaza ko nanone gahunda ya Leta z'ubumwe za Amerika ishobora kutagerwaho neza. Kandi bahakanye ibivugwa ko ubwato bwafashwe Abanyamerika, nyamara Iran irabyemeza ko babukaciye, bawufashe babwinjiramo abasirikari bajya kugenzura. Integuza ya mbere yagaragaje ishusho irushijeho kuba nanone mbi. Ikigo cy'ubucuruzi bw'amazi cyo mu Bwongereza cyemeje ko cyakiriye amakuru y'ifatwa ryo mu mazi ry'ubwato hafi y'umujyi wa Sirski uri ku nkombe z'inyanja. Hakurikijwe amakuru ya mbere, ubwato butwara imizigo bwajyaga mu majyaruguru bwahuye n'ubwato buto bwinshi bwa gisirikari buri kilometero 11 gusa by'amazi uvuye ku nkombe. Urujuru rwarushijeho kwiyongera ubwo inkuru za mbere zavugaga ko ubwato bushobora kuba bwaratewe mu buryo runaka, ariko amakuru arambuye aturutse muri Iran yagaragaza ko ibintu bitarushaho kuba bibi cyane cyangwa se gukomera. Kapiteni yemenyesheje abayobozi nyuma yaho ubwato buhuriye n'imbogamizi, kandi nubwo habayeho imirwano abakozi bose batangajwe ko bari mu mutekano nta byangiritse. Byagenze gute? Ubwato bwa Iran bwatugaga ku nkombe y'agace hafi ya Kasiliki, ariko baza berekeza ubu bwato bunini butwaye imizigo bwanyuraga busa no bushaka guca muri iyo nzira ngo bukomeze inza buromboreje imbere, maze ubwato buto bwato buzwi nka gunboat bwa leta Iran buza burasa kuri ubu bwato ngo buhagarike. Ubwato nabwo bwari burimo abafite imbunda batangira gusubiza ku bwato butoya bwa Iran, bisa naho habaye gukozanyaho ku buryo bukomeye. Ibyo ngiye gutera ubwoba ko intambara ishobora kuba intambara mbi cyane, kandi koko habaye irasana ryamaze umwanya mutoya gusa ngo nta byangiritse cyangwa se abakomeretse nk'uko bitangazwa. Nanone menya ko ibi byabaye mu gihe hari umwuka mubi mu muhora wa Hormuz. Iran yongereye imbaraga mu kugenzura ubwato bwose buhanyura, ishimangira ko ubwato bugomba kubona uruhushya mbere yuko bunyura muri kara gace ngo bujye mu mahanga.
Izi ngamba zikurikira kandi impaka zikomeye zikomeje kugaragazwa zifite isano no guhagarika kuba byo mu mazi biyobowe na Leta Zunze za Amerika ndetse n'ibirego byo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano muri iyo ntambara yagutse, aho Iran nayo ishinjwa. Mu zumweru bishize amaze kugaragara imirwano myinshi muri aya mazi. Ku itariki 22 Mata, ingabo za Iran zishinzwe kurinda imirwano zafashe ubwato bubiri burimo MSQ Francesca ndetse na Epimenades, babushinja gukora nta ruhushya babahaye. Bivuga ko hari ubwato bwa gatatu bwarashweho ariko bwashoboye kugenda. Amakuru avuga ko ibi byabaye ikibazo gikomeye cyane kandi bibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kuri Perezida Donald Trump yategetse ko habaho igikorwa gishya cya gisirikare gikomeye gishobora kumena cyangwa se kuburizamo ingamba zose za Iran no guhagarika ibikorwa byose bya Iran muri Hormuz. Nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bukuru bwa Amerika, ingabo za Amerika ziratangira gushyigikira Project Freedom guhera kuri uyu wa 4 Gicurasi, ubutumwa bugamije kugarura ubwisanzure bwo gutwara ubwato bw'ubucuruzi bari bufungiye mu nzira ya Hormuz. Iran yavuze ko icyo gikorwa gishobora kuba ari ukutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano Amerika igiye gukora. Washington ivuga ko ubwato bw'ubucuruzi bushaka kunyura mu buryo butekanye muri uyu muhora w'ingenzi ubu ngubu buzahabwa inkunga itaziguye y'Abanyamerika y'uburinzi bwa gisirikare. Ibyo bivuze ko imitungo ya gisirikare y'Amerika ishobora kuza vuba cyane ahangaha ikakijyana n'amato y'abagisivile mu bihe bikomeye cyane ku isi. Ibi bikaba byazamuye ibibazo mu gihe hari ikibazo gikomeye. Umuhora w'amazi urimo kuzana irimbuka ku isi ahubwo kuruta uko benshi babona ko ari inzira y'amato bisanzwe. Inzira ya Hormuz, inzira ntoya itwara petroli nyinshi ku isi, yabaye ihuriro ry'imirwano ikomeye hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho Donald Trump ategetse igikorwa gishya gikomeye gishobora kwemeza niba iki kibazo kizahosha cyangwa se kikazakomeza kuba ikibazo kibi kivamo intambara yeruye mu buryo bwa nyabwo. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika buvuga ko ingabo za Amerika zatangira gushyigikira Project Freedom ku itariki 4 uyu munsi mu ntego zo kugarura ubwisanzure bwo gutwara imizigo, ubwato bwa gisivile abumwe twese agomba gutambuka mu mahoro ntarutangira. Washington ivuga ko amato y'abacuruzi ashaka kunyura mu mutekano muri uyu muhora w'ubucuruzi w'ingenzi azajya ahabwa uburyo bukomeye bw'uburinzi. Yivuze ko nta muntu n'umwe uzongera gukumira ubwato bwari bwo bwose. Byaba isasu biva kuri Iran bikubitwa ku bwato buri kunyomora Hormuz wabuze gutambuka. Ibyo ngibyo ntabwo bizongera kubaho n'umunsi wa rimwe, ahubwo Iran nibikora ngo bazayimena. Inzira igomba kuba iri open, ifunguye. CENTCOM ivuga ko ibibazo ari byinshi cyane. Hafi 1/4 cy'ubucuruzi bwa petroli yo mu nyanja ku isi bunyura mu muhora wa Hormuz, hamwe n'ibicuruzwa byinshi bikomoka kuri petroli n'ifumbire mvaruganda. Ihungabana iryo ryo ryose rishobora gutera kandi ubwoba ku masoko, rikongera ibiciro by'ingufu kandi rigateza ihungabana mu bukungu ku isi yose. Amakuru akemeza yuko bishobora kuba ikibazo bikomeye. Admiral Brad Cooper n'umuyobozi wa CENTCOM wavuga ko ubu butumwa bwo kwirwanaho ari ingenzi ku mutekano w'akarere ndetse n'ubukungu bw'isi yose muri rusange, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwihagararaho mu bikorwa byazo byo mu mazi. Gusa iki gikorwa gishobora kuhita gihinduka irimbuka ribi. Bibaye nyuma ko Perezida wa Amerika Donald Trump atagaje kuri Truth Social akoresha ubutumwa yashyizeho akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratangira kuyobora amato yari yarabuze ahanyura ava kumwe mu Hormuz kuva muri uyu munsi tariki 4 mu gitondo ku isaha y'umurasirazuba rwa hagati. Ubwato bugiye kujya butambuka noneho nta n'ubutunza agatoki. Nk'uko Trump abivuga, ibihugu byinshi byasabye Washington ubufasha bwihutirwa kugira ngo birokore amato afungiye mu muhora wa Hormuz kandi byazanye guhangayika muri ibyo bihugu. Trump yavuze ko aya mahanga yaraba adafite aho babugamiye kandi ari inzirakarengane bafatiwe mu makimbirane ateye akaga atari amato aturuka kuri Amerika. Ati Amerika yamenyesheje izo leta ko amato yabo azayoborwa mu mutekano mu mazi abuzanijwe. Yavuze ko ubwo butumwa ari igikorwa cy'ubugira neza kigamije gukumira imibabaro yo mu nyanja. Trump yongeye ko abakozi benshi bari mu bwato bwafatiriwe barimo kubura ibiribwa, ibikoresho by'isuku n'ibindi bikoresho by'ingenzi bikenewe kugira ngo babashe gukomeza kubaho. Kubw'ibyo rero ngo ni ngombwa kubatabara. Trump yanatanze umuburo avuga ko niba iyi gahunda y'ugira neza ihungabanijwe mu buryo bwari bwo bwose, iyo mvururu igomba gukemurwa gusa ku ngufu. Aya magambo ubu ashyira imbaraga za gisirikare inyuma y'ubwisanzure bw'uyu mushinga. Nimba Iran koko ibingiye Amerika ivuze ishobora kuyibikorera, Iran bakayifungirana bakayizibya,
maze ubwato bakajya bawuyobora abanyamerika bakabutambutsa bukagenda. Mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zaba zikoze uyu mushinga ukagerwaho, bizaba bikomeye cyane kandi bizaba byongeye kugaragaza neza ko igihugu cya Iran koko cyaba gishebejwe ku rwego rukomeye, ku buryo aka karere kaba kagiye kugenzurwa byuzuye na leta zunze ubumwe za Amerika. Nubwo benshi batari bazi ibyo uyu mushinga, ariko bigomba kuba bigomba kumenyekana kuri buri wese ko leta zunze ubumwe za Amerika zapa zakoze igikorwa kidashidikanywaho kigaragaza koko ari superpower mu isi. Gusa ariko mu gihe babikora, Iran ikarasa kuri ubwo bwato bwa gisirikare bwa leta zunze ubumwe za Amerika buza kugaragira ubundi bwato muri Hormuz, ubwo umututu w'imbunda bugiye gutangira. Hamaze iminsi hateguzwa abantu yuko intambara itoroshye igiye kuba mu karere. Iran yo iteguza leta zunze ubumwe za Amerika intambara itoroshye, ndetse intambara ishobora kuzamara igihe kinini igakwira ku bigo byose leta zunze ubumwe za Amerika n'ubwato bwose bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Kaba intambara y'umuriro, intambara itoroshye, intambara yo kwibasira buri gace kose. Hanyuma ariko hari igikorwa Iran yakoze ndetse cyatunguye abantu batari bakeya. Ubwo Iran yarashaga ku bwato, inyuma ubwo bari kuvuga nyine iyi Project Freedom, ni Iran yakoze agatendo n'ubundi avuga iti Olingate turacyari Iran iracyariyo, agizigera ipfukamira umwanzi. Amakuru atangazwa nuko ubwato bunini bwarashwe n'ibisasu bitazwi ngo wabirashe mu mazi mu birometero bigera kuri 78 mu majyaruguru ya Fuela muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, aho ubwato bunini butwara imizigo bwari buri muri iki cyerekezo. Ngo bitangazwa n'ikigo nanone gishinzwe iby'amazi cyo mu Bwongereza, abakozi bose bafashijwe. Ibyatangajwe n'ishami ry'Ubwongereza rishinzwe iby'amazi nyuma y'amasaha make, ubuyobozi bukuru bwa Amerika buvuga ko buzatangiza umushinga wo kwisanzura muri aya mazi nyine nkuko maze kwikubwira haruguru. N'ubwato bwarashwe n'ubwato bwa leta Iran, niko amakuru amwe abyemeza, andi akavuga ko atamenye neza ibisasu byaturutse. Mu itangazo CENTCOM yavuze ko bamenye koko muri ayo mazi ya Fuela hari ubwato bwarashwe, kandi bishoboka cyane ko bwaturutse cyase abarashe ari abanya Iran. Bavugaga ko ubwato utagomba gutambuka ngo buce mu muhora ubujijwe nta ruhushya bahawe na leta Iran. Hanyuma amakuru akanemeza kandi ko leta Iran yabikoze mu rwego rwo kugaragaza leta zunze ubumwe za Amerika ko n'imigambi yose afite yo kuza kubangamira kano karere bitazabakunda bitazabahira. Iran yavuze ko igikorwa cyo kwivanga kwa Amerika muri Hormuz ari ukwica amasezerano kandi birazana ibizago biremereye. Ibi ngibi ni ukongera guhamiriza leta zunze ubumwe za Amerika ko idafite ubushobozi cyangwa se idafite uburenganzira bwo kuza kwivanga muri kano gace, uko bizazana icyago kibi cyangwa se icyo twakita ishyano haba ku bwato bw'abanyamerika n'ubw'abanyamahanga bose. Ari niyo mpamvu leta Iran ibwira Donald Trump yuko bakwiriye kwirinda akavuyo, bakwiriye kwirinda igikorwa kirimo ubwenge bukeya nk'iki ngiki cyo kwataka igice kirimo uburinzi bwa Iran by'umwihariko hariya muri Hormuz, kuko ubwato buri muri Hormuz buzi icyo bugomba gukora kugira ngo butambuke. Niba batagikoze no pass, nta buryo bwo gutambuka. Amerika ubwo ari kwikanira mu gihe na Israel mufasha wabo arimo kumukanira. Hezbollah iti murebe ibyo dufite. Ni mu kimenyetso gishya giteye ubwoba. Hezbollah yerekanye ivana umwenda w'igitwikirizo, ivuga ko hari ifite imashini nyinshi z'intambara munsi y'ubutaka. Mu gihe ibiganiro bya buri munsi na Israel bikomeje, itsinda ririmo kwerekana ko ryiteguye urugamba rurerure kandi rukomeje kwiyongera. Video yashyizwe ahagaragara na Press TV isa nkaho yerekana umuyoboro munini wo munsi y'ubutaka wuzuyemo ibisasu bya misile, ibisasu ibibunda birasa ibiza misile, ibinyabiziga bya gisirikari n'imodoka z'intambara. Amashusho nanone yerekanye uburyo izi ntwaro zihishe ari intwaro zidasanzwe zibereye munsi y'ubutaka, bishimangira ibivugwa ko ibikorwa remezo bikomeye kandi bihishe ari byo Israel itazi. Amashusho agaragara mu mpinduka zigaragara mu bushobozi bwa Hezbollah ku rugamba. Mu minsi ishize itsinda ryagaragaje amayeri n'ibikoresho bishya, harimo n'ivyo raporo nyinshi zivuga ko ari indege zijya pilote ziyoborwa na fibre optique. Izi systeme zisanzwe zikoreshwa n'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine, zagenewe kurenga ku birindiro by'intambara y'ikoranabuhanga no kugabwa igitero ku ifaru cyose ku ntego zagenwe. Izi ndege zijya pilote kandi ivuga ko zashyizwe mu bitero ku mitwe ingabo za Israel n'abakozi bo mu majyepfo ba Liban, bigaragaza intambwe y'ikoranabuhanga
mu bikoresho by'intambara vya Hezbollah. Ibi ntivyemezwa ngo zaba ari ikibazo gikomeye cyane ku ngabo za Israeli zo mu karere, haba muri Libani y'amazepfo, haba no muri Israeli. Muri iki gihe kandi amakuru agaragaza ko Hezbollah ishobora kuba yarashe nanone misile ya Scudit irwanya Israeli mu cyumweru gishize ku nshuro ya kabiri kuva muri Mata. Iyi misile niba ari ukuri yabigaragaje ko ari ukwiyongera gukomeye kurenze ibisasu bya rocket na drone, bigatera iri tsinda kuba ifite ubushobozi buhambaye bwo kurwana ikoresha ibisasu bya ballistic byitazwi ko bitunzwe na Hezbollah, bizwe bitunzwe na Iran gusa. Kwa Hezbollah igaragaje misile ballistic cyaba ari ikindi gikorwa kiremereye. Hagati aho umutwe uvuga ko hagaze ibitero bisa bihujwe n'ukurikije ibyo uvuga. Hezbollah yagabye ibitero 11 ku ngabo za Israeli n'imodoka za gisirikari mu munsi umwe gusa, ivuga ko ari ukwihorera ku bivugwa ko byakozwe muri kino gihe cyo guhagarika imirwano. Gabitero ku baturage no kurimbura mu majyepfo ya Liban. Ikibazo nyamukuru kuri ubu ngubu kiri kwibazwa na benshi baba basesengura n'abaturage ni ukumenya bati intambara irarangira gute, cyangwa se amatati bushyamirane bari gushyira ku meza ibiganiro bakagira ibyo baganira ndetse n'ibyo biyemeza ariko ntibishyirwe mu bikorwa biraza kurangizwa nande kandi mu buhe buryo. Barifuza guhangana n'uwari wese wakibesha akagiye kunya muri iriya nzira. Amakuru avuga ko ubwo bwato bwabonetse hagati y'ikirwa cya Kesh n'ibihugu by'Abarabu mu nzira ya Hormuz, kandi ubu Iran isa nkaho irimo gukaza umurego wayo. Ibi byose reka tuvuge ko inda bibaye mu gihe Donald Trump yavuze ko ingabo za Iran zigwana mu mazi zarimbutse zashimwe burundu zidagihari ku buryo zakora igikorwa na kimwe. Ariko Iran kugaragaza amato agiye kuri 40 yirukanka mu mazi akumira ubwato bwose ntabwo ari akantu toto, ntabwo ari ikintu gito wavuga. Hafi kimwe cya kane cy'ingufu zitangwa ku isi zinyura muri aya mazi magufi cyangwa se muri inzira ngufi ya Hormuz. Gusa Donald Trump we yumva neza ko ahari kuna zabigenza kugira ngo yihe icyubahiro ahagane na leta ya Iran kandi aburizemo buri kintu cyose. Magambo yarutse kuvuga ati reba igihugu kirimo gukora neza cyane kandi ivyo nuko nubwo hari ibikorwa bya gisirikare simbyita intambara. Ese wahitamo gukora ibikorwa bya gisirikare aho mu byukuri ndavuga ko Iran iri gushaka kujyana amasezerano natwe. Ibyo nabibabwira rwose, ariko sinshaka kwinjira muri ivyo, ariko bagezeho badagishobora kugira ikintu bakora. Ariko nibo basirikare barwanira mu mazi bari bakomeye muri karere twarabarimbuye. Rero ingabo zabo zo mu kiye twarazirimbuye, buri garama yose y'ibikoresho yabo twarayishenke bagomba gukoresha. Urabizi inganda zabo zitagira wazitunga gatokize kuri ndege zitagira pilote twazigabanyije 42%, kandi inganda zabo zikora za misile zagabanutse 90%, kandi inyinshi muri za misile zabo zarasenywe hagati bakoresha zimwe, ariko twebwe twarabashenye ku rwego rukomeye. Ubu nta kibazo baduteye, barashaka kujyana amasezerano. Ntabwo bashobora kureka ko Iran, ntabwo ushobora kugereka ko Iran igira intwaro za kirimbuzi. Oya, ntabwo bajya kuri buno bukungu. Bagarika ibikorwa byabo ntabwo ari ibintu byoroshye. Imbaraga n'iziti zacu biratangaje, n'amafaranga babona muri petrole, kandi nizeye ko bizakemura vuba cyane kino kibazo. Iran izagenda ituza. Uri mwana Donald Trump avuga yuko bashyize inkumirizi zikomeye cyane kuri leta ya Iran. Kuri inshuro Iran itakibona ikintu kimwe yungukira mu muhora wa Hormuz, amato y'abatakijya mbere ngagiye ku isoko mpuzamahanga. Ibiro bikuzana igihombo gikomeye igihugu cya Iran, niko leta zimwe za Amerika zibyizera. Ariko amashusho avuga indi nkuru itandukanye. Ingabo zigwana mu mazi za Iran ziri maso cyane, akarere kari ku nkengero wavuga ngo kiteguye guhura n'uruva gusenya ibyago biremereye mu gihe bakomeje kwataka igihugu cya Iran. Kandi n'ubu Iran nayo igaragaza indi nkuru, ikagaragaza yuko ifite uburyo bukomeye cyane bwo guhangana nabo, kandi ikaba yanyura mu duce twose. Gusa nikavuga yuko ifite uburyo bwayo bw'ubugenzuzi, ikagenzura buri kintu cyose mu nzira ya Hormuz. Nkuko itangazo ritangazwa ribivuga ryatangajwe na Leta Zunze za Amerika, yenda ni itangazo rivuga icyo ngo bagomba gukorera muri ariya mazi yo muri Sazo bwa hagati, bagakumira buri kintu cyose, bagakumira leta ya Iran, bagakumira amato yabo. Itangazo ryabo basoye bagize bati urwego rushinzwe ubukungu banaburira ibindi bihugu zose n'andi mato yose azizakorana na Iran, bakavuga ko bazayahana kuko ngo bagenzura byose. Bagize bati ndavuga ingabo za Amerika, aho batanze umuburo udashidikanywa bati
Amerika yagize iti igutanga uwo muburo nyine nyirizina. Uyu munsi ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga mu kigo cy'imari byatanzwe umuburo ku nganda z'amazi cyangwa se ku nganda zitanga petroli ku mata anyura muri aya mazi ashobora kuzishyura imisoro ubutegetsi bwa Iran kugira ngo banyure mu muyoboro wa Hormuz. Umutekano bishobora gutuma habaho ibihano bikomeye. Bati ubutegetsi bushobora gusaba kwishyurwa, bavuga nyine ubutegetsi bwa Iran. Bati ubutegetsi bushobora gusaba kwishyurwa amafaranga menshi y'agaciro k'imitungo y'ikoranabuhanga, kwishyurwa gusaba amafaranga yishyurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, kwishyura amafaranga y'inyongera cyangwa se andi mafaranga babasaba nk'impano zizwi nkaho ari iz'abagira neza zihabwa umuryango wa Iran wa Croix Crescent yo kumera nka Croix Rouge, Bonyan Mostasfane cyangwa se konti za ambasade ya Iraq. Muri make ngo bwatuje gutambuka bakabusaba umusoro mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa cryptocurrency. Bashobora kubasaba amafaranga yo gutanga kugira ngo bafashe imbabare nko kuri Croix Crescent cyangwa se Bonyan Mostasfane cyangwa se amafaranga akajyanwa kuri za ambasade za Iran. Amerika ikomeza igira iti Minisiteri y'Imari ntizatinda gufata ingamba ku bantu bashyigikiye igisirikare cya Iran, harimo no kwishyura amafaranga y'ubwishyu. Abatanga serivisi zo mu mazi bagomba gukora igenzura rikomeye ku bijyanye n'ingendo zinyura mu nzira ya Hormuz. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko nta muntu nta bwato na bumwe bugomba kwishyura Iran, kuko uzagerageza kubikora akagaragara ko yabikoze ubwato bwawe buzahita bufatirwa ibihano nk'ibyafatiwe Iran, buryo ubwato bashobora no kubufatira mu mazi nk'uko ubwato bwa Leta Iran bakunze kubigenza mu gihe babushinje uhunyura amategeko mpuzamahanga. Aha rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazigaragaza neza ko Iran ikwiriye kugenderwa kure, nta muntu ugomba kujyana deal nayo, nta n'umuntu ugomba gukorana nayo, kuko avuga ko ari ubutegetsi bw'iterabwoba n'ibikorwa byabo ni iby'iterabwoba. Kubitera inkunga rero umufatanyabikorwa w'iterabwoba. Gusa biracyateye impungenge bitewe n'amato menshi ashaka gutambuka muri yanza ya Hormuz, kandi na Iran nayo ikavuga ko nta bwato ugomba gutambuka butagize ikintu butanga ngo buhabwe ikibari cyo gutambuka. Muri make Iran nayo irabukanira kavuga ko batagomba guca muri uwo muhora nta kintu bishyuye. Ntabwo ari ubuntu inza gutambuka mu buryo bworoshye, cyangwa abantu batambukaga kera byarahindutse, ko batambukaga mbere y'intambara ntibizongera kubaho nyuma y'iyi ntambara, niko Iran itangaza. Muri make ibihe byarahinduye isura. Hanyuma inkumirizi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mazi igamije kubuza Iran kohereza petroli mu mahanga. Ubwato bumwe bw'intambara busa nkaho butagira ikintu bugeraho. Mu iterambere rikomeye ubwato bunini bwa Iran bwari butwaye ukomoka ku mabuye y'agaciro agera kuri miliyoni 220 z'amadolari, bango ufite agaciro kagera kuri ayo mafaranga. Bivuga ko bwanyuze rwose mu bukumirizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugera mu nyanja ya Asia na Pacific. Bikaba byarazamuye ibibazo bishya ku bijyanye n'ubushobozi bw'ihagarikwa ry'amato rya Iran. Nk'uko urubuga rwa tankertrackers.com rubitangaza, ubwo bwato bunini cyane bwitwa Huge bwari butwaye utubarrel turenga miliyoni 1.900 twa petroli yo muri Iran aho bacukuye. Isosiyete igenzura amato yavuze ko ubwo bwato bwaherukaga kandi kugaragara hafi ya Sri Lanka mu cyumweru gishize, ubu burimo kunyura mu nzira ya Rebanshi Strait muri Indonesia bwerekeza mu bigwa bya Lyon. Ingendo z'ubwato bwa mu mazi zigaragaza ko igikorwa cy'uburiganya cyakozwe neza. Bahagaritse kohereza ibimenyetso byayo cyangwa se za signal, ibimenyetso bizwi nka AS ku ya 20 Werurwe, nyuma gato yo kuva muri Mara berekeza muri Iran. Ku itariki 16 Mata ubwo ingabo zirwanira mu mazi za Amerika zatangazaga ko zifunze ibyambu byose bya Iran. Ubwato bwari bumaze kugera mu mazi ya Iran. Ibi rero byaje mu gihe kandi Tehran yavugaga ko amato menshi arimo kunyuraho nta kibazo. Itangazamakuru rya Leta Iran ryatangaje ku ya 29 Mata ko nibura ubwato 52 bwa Iran bwarenze ku itegeko rya Amerika kandi ibikorwa byayo bikomeje. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizivuga ku bunini bw'ibirego. Abategetsi b'igisirikare b'abanyamerika bavuga ko iyi mirwano cyangwa se inkumirizi yabo muri aya mazi irimo gukora bituma nibura ngo ubwato 41 bwari bufite abihuriye na Iran bwasubiye inyuma. Bikaba byarateje igihombo cya miliyari mu mafaranga Iran yatakaje. Washington kandi ikomeza ivuga ko
Iran irimo guhangana no kohereza peteroli mu mahanga kandi ko ishobora kubura ubushobozi bwo kuyibika vuba aha ngaha n'amategeko akomeje kubuza peteroli ya Iran kujya ku isoko mpuzamahanga. Ariko urugendo rw'ubwato bunini cyane garagaza ukuri gutandukanye n'ibyo ngibyo, nubwo bivuga yuko aka gace kakumiriwe, ariko Iran ikaba ifite uburyo bwose itangamo peteroli yabo, nyine bacukura nyinshi bagomba kwijyana ku isoko mpuzamahanga. Bisa nka ya mikino y'injangwe n'imbeba. Dore itangazo rya Tanker Trackers batangaje bavuga kuri ibikorwa by'ubukumirizi mu mazi. Tanker Trackers bagize bati ubwato bunini bwa VLCC bw'isosiyete y'igihugu ikoresha peteroli nyine Iran NTC bwari butwaye tubarari turenga miliyoni 1.9 bifite agaciro ka miliyoni hafi 220 z'amadolari, bwashoboye gutoroka ingabo za Amerika zigwana mu mazi bugera mu Burasirazuba bwa kure. Bati yitwa Huge ubwo bwato niramibare, kandi twayirukaga kububona hafi ya Sri Lanka icyumweru gishize. Ubu burimo kunyura mu nzira ya Lombok muri Indonesia bwerekeza mu bigo bya Lyon. Kugeza ubu Huge ntiyigeze yohereza ubutumwa kuri AS kuva mu kwezi kwa gatatu kuri uyu mwaka nyine rumvikana, ubwo bwavaga mu nzira ya Amerika bwerekeza muri Iran. Bavuga yuko nyine kuri ubu ngubu igihugu cya Iran gifite uburyo kiri gukora utuntu twacyo, kirimo kugenda cyohereza buri kintu cyose, kandi bakanyura muri humye Leta zimwe za Amerika zavugaga yuko zashyizeho inkumirizi, zashyizeho uburyo bwo gukumira ubwato bwose bufite uburiye na Iran. Gusa Iran kagaragaza ko ifite ubushobozi bwo gutwara peteroli yabo, ntawe ushobora kubafungirana ngo byemere. Ku rundi ruhande ariko nk'uko amakuru abyemeza, amakuru aragaragaza neza cyane ko ahantu hashya hagaragara ikibazo gikomeye cyane ku isi, nubwo ari muri Hormuz, ariko n'amasosiyete atandukanye atwara izo peteroli yo mu bihugu bitandukanye nayo yagiye mu bibazo bikomeye cyangwa se ibibazo bikomeye bishobora gutuma n'ubundi akaga kazira akarere kose. Niyo mpamvu Leta zimwe za Amerika ziri gupanga kongera kugaba igitero gishya kuri iki gihugu cya Iran, kongera gutangiza intambara cya kuri Iran, intambara yakongera kubura. Gusa benshi bakavuga ko ari intambara mbi cyane igiye kuba muri kano karere, yagiye kuba intambara izaniye ibyago akarere kose muri rusange. Bamwe bati ibi bya bigiye gutuma amahanga yose abona ko Amerika atari abanyamahoro ahubwo ari abanyentambara. Ukurikije nanone ibyatangajwe n'igihugu cya Leta zimwe za Amerika bafatanyije na Israeli, no barumva bashaka kurwana. Gusa ariko harimwe amabanga muri bino bihugu ubundi uburyo byakoranaga n'Abarabu, amabanga y'uburinzi bw'ikirere ni nabyo byabuzwe bwa mbere muri iyi mirwano. Amasezerano ya Abraham y'ubufatanye harimo koreshwa Iron Dome. Raporo nshya ivuga ko Israel yohereje kandi uburyo bugezeho bwa Iron Dome beam laser ubwo Iran yagabaga igitero gikomeye muri ibi bihugu by'Abarabu. Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Financial Times, Israel yoherereje version ya systeme yayo kurinda ikirere izwi nka laser beam muri UAE kugira ngo ifashe kurwanya indege zijya pilote na rokete za Iran zazaga. Uburyo bwagenewe kurasa imirasire ya laser ifite ingufu nyinshi ihindura ibisasu bya rokete umuyonga, ibisasu bya mortier na drone mu ntera ngufi mbere yuko bigera ku ntego zabyo. Byoherejwe ku birindiro cyangwa se ku bikorwa remezo by'ingenzi. Ukohereza kwibi bikoresho mu gisirikare bivugwa ko ari imwe mu nkunga ya mbere ikomeye mu bijyanye n'igisirikare Israel yakoreye kuri UAE kuvaho bongeye kugirana umubano wiswe amasezerano ya Abraham. Umwe mu bayobozi bo mu karere yabwiye abanyamakuru ko iki gikorwa cyerekana akamaro ko kuba inshuti ya Israel iyo havutse amakimbirane ndetse n'ibisasu bicwa kujya kuri za misile. Kw'icyo gihe Israel b'umutabazi w'ingenzi w'imena kuri UAE ibihugu z'Abarabu. Amakuru yavuzwe na Financial Times avuga ko isiseme yoherejwe muri ibihugu z'Abarabu cyangwa se Leta zimwe z'Abarabu bitari igice cy'ibikoresho by'intambara byo mu kirere bya Israel. Ibi bikaba bishimangira uburyo ahubwo bimwe muri izo bikoresho bikiri mu igerageza atari bimwe Israel ikoresha. Hari umuntu wavuze ko iyi gahunda yafashwe nk'iyakuyeho systeme ku ntebe y'ubutegetsi maze akazi abakozi bakimira kugira ngo bakore bayobowe na Israel. Raporo ivuga ko Iron Beam ubwayo yari imwe mu mashini zakoreshejwe vuba cyane bituma intambara Iran iba intambara yo kugerageza intwaro zabo. Mbere yo kohereza Iron Beam muri UAE, Israel yari imaze kugerageza none Iron Beam kuri roketi za Hezbollah na drone zaraswaga zituruka muri Liban. Berekanye amashusho y'amasaso ya laser cyangwa se y'uburyo laser yakubise bya roketi ituruka muri Liban
ariko ngo ntabwo bari bizeye ko bashobora guhangana n'ikoranabuhanga rya Iran, niyo mpamvu bahise beza na UAE ngo nikoreshe iyi Iron Beam.